Ta mignonette penancement con nager blijadur ad kavout ar c'hanor din d'an an neol evit dijoleuil assemblez ur c'hanbro neve. Penancement contelo. Kenan, Goulena, mais lardinta et plaire mon maman. E kreiz nebler, mon. Et très brest à l'édenes cran, mes membres, et bro kernevo des evel juste à mon arim d'asqueri, dirinon, et l'opéret, et l'hospital confroute, pechoas et daoulas. Tu chantik evin o flapat gant Anaël Guillaumard, laket e voir goz var ar skriva, a var ar vad ar c'hell ober du a paper. Pedenemeus me tanguy ar galkaré à Tiffenkor, un dawat, hag ur roublat var memeustro, à cause avo 2 heures bladen neve en vet goulou mil stereden. Adious tu, emezem gav gant Benjamin Francart a zo médecine var ar mez a saut gant an istor. Prestor, sais-tu bali breiz? Salut, dit Benjamin, penons mon compte. Monara, agana. Mon aramat, trigare. Tezo podloudiek neuze met do chom amant a baouen tout la blavechou. Ya, mon chom gwastalan amant a bawe ouz pen dek vla. Matri. Hag a rok e oan ben meus gret ma studio medicinerez e Brest. Neue mon chom e pen arbet a bawe pelig a valar. Ya irio out médecine olegour neuze var ar mez. A vis quoi teus bec'hoant ober ar vicherze? Ma zad oa medicine o lego ie. Ya. An amzonj bez bet un tamm a tavis, un tamm erez blant an draze ya. Hag ya, bawe pel e oa ma zonj ober a vicherze. Da vont da labourat var ar mez kentoria. Ya. Petra d'Alvirio justement bez a médecine var ar mez. Bez a tos deus an dud amzonj. Hag e veroet gant an glanvid kalz a fichans gant an dud ie. Damzonj ez un dra brau, un doare all da labourat ie. Da la Bez a reze. tostor deus an dud ya, Ya. da braz ya. Ya. Te gav dit e disavel tre a c'heriou braz? Se zo pez vel arret gant peur vuant deus a vedicinet, deus a re goz be a re yaouank. Ne ket tout à fait la même espéré gant an dud. Mon ara donor a liam gant a vedicinet. Veke goulenet a vechou, ya, ve goulenet un emet traoigou ar c'hell bezan tampik torpen vid a vedicinet. Ober tamm testeni otre, pe mon avelet ar nean, vit ar chirfen bihan, mais drestol var ar mez, e ve goulet mon ara un tamm donor pelor a liam zo brau gant an dud, quoi. An a vezou da rez gweler an dut. Te gav dit. Pre braz, ya. Tlevet eve e vank medicinet me mestra en tammig e pepler. Perak ne ket desachet ken an dut gant ar vicherze. Ba damzonj ne ket ken gwir a ze, blant bez eus ur ben vedicinet yaouank a zo a fel deo mont var amez dre vraz. Neus ket pel zo da skouer, on peus get un devez vit an diabarzed an internet ma fel dit e braz pars, hag e oa un toulad mat da zouto gant ar youl da vont en emstalia var armez, me ne kedez mont en emstalia. Bez eo kalz a traoigou melestradurel d'ober, ve ket gret var prim e gise a doldrum. A pez a vank, un diouer kentas e zo, e ar vedicinet yaouank a klask labour a strol. Ah, Ne ya. ket ar fed labourat e unan, Ya. baz ur c'horn, e giz e oa gwechal. Ya. Bremañ e vez kentor labouret a strol, baz un tihet da skouer, evel don e sizun, pe e lirkioa, l'amant ar faou neus ket pel deus amant, bez eus unan all e hag e zo un doarel da labourat ga zach muioc'h a re yaouank ie. Me te gav dit eo deus c'hoaz un interez d'ober ar vicherze hag ez Ya. eus ur youl hag andraze Ya. a zantez. Ya. Pug tu oumad a zo d'ar vicher me mestra. Oh ya. Peri. Ya. Ba ne ket vicher ez war a bemde, me ve gwelet kalz traoù brau ie. Se zo vicher ga zo dedenus dre vraz, a liam, gant peur vuant deus un dud, ya a vid on me ie un doare da gonzon brezhoneg war a bemde e sizun ya. Implij ar eskalz? O kalzig ya. 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 Ar studioù a zo irie. Ire, mais comprenet eve per hag e ir a force penaos e fin a studio medicinerez, eve labouret bas an hospitalioù giz diabarz, Ya.
Nue Evezer dija var an dachen, Ciso anter studier anter va an dachen dija. hag pe eveler muioc'h en dija. doare fetis petra Ya, evez a ya, ya. medicine. A ben a fin, evit ar studio medicinaret, kroget eve gant ar vicher, adalek ar 6 vet blavez. Ya. Nue da la rede, bon, eve kroget abretor hag ar organem stalia, quoi. Ya. Met pa vank medicinet var tachen ouzo e daou kavout diskoulmou me mestra, setu an diskoulm neuze a zo bet kavet e menezare. A baoe pembloaz ne eus medicine beke ne brenilis. Ne ket souezus neue ve febe diba bet kumun menezare et ouez an diou a amprouo e breiz ar stignad ur medicine kichen o ti. A baoe der echel ar vedicine dioulek dont da velet klanvidi et ti echet brenilis ur vej an amzer a roe de vez deo ur sammadar an evitze. Benjamin Francart a zo staliet e ti echet 6 agement et ouez ar e genta da ve ala kedo anno evit kemer pers un dervez ar miz da gregi. Tud deus brenilis, pe bonheur, pe ar fouillez a teub edek sizun vit ar prederioù, hag vi lod a zouto, o bara kalzag ent, ema in vargozat, gant klinvechou padus a gal. A neue diesor diesa vito d'ober an ent. A neue se zo an dare d'en em tostat da zouto. Ie mont da velet tud hag a zoet un tammig hermez bet ar medicinerez. Ar stignad lancet gant gouarnam an François Bayrou, zo just o kregi a var a zeblant ve ferret gwella d'an doare da gemerem gavioù. Rag ne c'heller en ober nemet var internet vit poent. Met evit an dilenidi hag ar vichirurien yechet a glas ka baoe blavechou diskoulmou d'an diwer a vedicinet e za var an en mat. Var an irdamen eve fe gwellor klask disacha medicinet yaouank var an dachen. Met gant an draze e o possible un doare da sacha aneo blant en ur kinig aneo l'er benag l'er men possible da laborat en an endro plijus a gal. E kumuni eskumuni ou menezare, pem mil adut no deus medicine bo a zebet. Benjamin, penons era an dut ep medicine o legour en doare fetis. Ne kilez vito, lod a chom pel deus bet a yechet. Ya. Hag ma zeus un dra bennak e vechou ar c'hlinvet a c'halteud a veza gwasor. Hag se zo ya ar gwir kolchans evit lod da zouto. Ya, setu, ya. Irio ou te ken prezident ar CPTS petra e an draze? Ar CPTS egal eklo a zo Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Ya. Nous on ket meus ket sonj penaos ebe troet marde ebe troet gant an office e brezhoneg. Hag te zo ar gevridigez hag a bod semblez tout an dud var ar tiriad. An dud hag a zo ar benigourien var, a la zo o labourat var yachet. Ya. Klandurezed, medicined, podologourien hag a gal. Hag ie an tiez yechet, med ie an tiez ar regoz, an ospitalou hag al. Neuze a doare fram evit esad bet ar yechet var un takat. Ya. Matre peseurt prederioù a zo e kreiz ar gevredigese. Ni ar CPTS menezare hag a zo un tammig led an hor hag en menezare. Ya. Quasi tout kreiz pen ar bet. Bezeus kalz ar aktresoù divar ben da skouer l'accès aux soins da la rede kinig kauter kinig prederioù evit an dut da la rede kauter medicine evit an holl petra o gise. Bezeus ie ar aktrez bras hag a zo evit sevel un ti sport yechet un drag a zo deud var ar giz ben evit kinig an dud d'ober sport evit o yechet. Ya. Hag ez eus an drag a zo e kavet muioc'h mui un tammig e pepler. Me forz penons e mad obersport pe vefe barz un ti pe en diavez. Ya, setu, mais se zo obersport en an doare franmet gant... Ya, setu, ya. Hag mon aramad en dro ar framze? Ema on paouez lansan nei a ba en nebeut bloavechou. Ya. Neue emañ bepred laborat var a lans. Ya. Neus ket petra ne ket prez c'hoaz. Mais mon laborat ardi var BMD evit klask kinig diskoulmou var an dachen
evit an dud, vid ar bo blanc, evit hag evit tout an dud a zo labourat ebet er hiret. Matri. Ouspen da vicher a zo en da vue pe gire zo zive en atsevel penaos vel a red abadenou atsevel en istor Ya pe zenie istor beo. petra en istor ze justement. Me zo ie epen ar geveligez hag a zo anvet letavia, hag a zo Ya. tosk ugen vla bremañ. Mad. A neue an istor beo a zo kinig trao deus an amzer tremenet, deus an mare resis deus an istor. Me en ar diskouez d'an dud penaos e oa, an diad, an armou, an trao deus ar vue BMDziek, evit ur mare bennak, evit an ni e letavia, se zo mare derou breiz, e pen kenta ar gren amzer pe fin an en amzer, da la rede tro dro drevas tro dro ar pemvet kanvet, hag ober ar omie mare oual deus an istor, mare rontelez breid da la rede an naonvet a degvet kanvet, hag an neunetvet kanvet ie, mare zo a bretonez deus arpet Guillaume deus bro Normandie evit aloubri brosoz en dro. Matri. Mo peus sonj mat e oa bez kinniet an euliad an vet kren amzer, set un neuze un tanva divarben en emgant hag ar brezel. Gurvan gusket giz a marek deus an daouzek vet kantvet, displeg din peseurt da far so ganit. Ja, me meus farlet un arnez spécial, gret gant tammou warn war laer, hag se zo anvet ur broagne e galek koz, quoi. Me a real a gwiska sa evai. Te oa kentor un marek paour, pe Ja. ya, paour, Ya paour pegur esor e da groui. da gruy ze, me se zo mat. Gwelloc'h evit da hin. Na, d'un sens se zo gwelloc'h. A modal, peta peus war nout un tokarn. Un tokarn evel just gant un nazal, se zo implijet e kreiz ar gren amzer. Ja. Hag ur skouet mosse, ir a war, evit mosse gant me tokarn hag me skouet, ober a ran ur voger, quoi. Dibo sub le tapout a rannout mosse. Die c'est quoi, Ya, force diez. pénance. Te ive Benjamin teus diliat evit mont en emgant Ya, nebeut arnesou, monsieur. Petra peseurt doare diliat zo ganit. Me meus da skouer, me meus nebeut se vaiek, Ya. Côte de Maille, galek vlour. Modal, me meus un arnez gant skaiouie, vel ar pesk. Hag a zo war ar giz e fin mare ar romanet. A neue se zo an arnez a implijant par an ar pentiern ar vretonet eus ar fin ar penvet kanvet, quoi. Penaos e oas krog da vez a dedenet gant an abadennou ze. Me zo bet saut gant an istor, ma vu galeach, Ya. mo genou ar roue ar zur, ar gal, pen kenta breiz, penaos e deud ar vretonet amañ. Ya. A neue e oan, disachet war ar marezet eus an istor. A neue ar ler, e oan pa oan un tamm yaou ankor e kaz ma studio medicine e oan kentor techet da c'hoarioù video, giz ya. c'hoarioù strategiez. Ya. Hag emes gret ar mod hag a oa an vet Arthurion Total War divar ben a marezet gret meus d'ar poenze kaz a fur chadegou. Hag ed oan da an pred gant strolajou istor beo deus a marezet. Matri. Kijet meus gant ar mignon din Gwelenda Lazara, sambes e da o vil 16, on peus savet letavia neuet divar ben ar menoze, ober a tost ugen vla bremañ. Met a la rede bez a dedenet bete kaoutrouan beva Ya. evelto. Ya. Mat peseurt plijadur o peus. Evit an di benzun. Ya, bet just, ya. Me peseurt plijadur o peus justement. Damzonj evek golet an traoù an doare klokor, oleg, a ne ket nemet studia testennou pe trawal. Ove implijet oustillou, armou, kousket, ar kousk, ar boued, petra zo kemeret e perzh. Evel just bez kaz an c'hoariet evek kaz, meus ur bern mignoned ar andraze. Beajet eveie, ben on bet meur avech e broioù estren, e bro Austria,
et Niziel Vroyou, et Bro Lamagne, Bro Soz, un dra drest ordinal, qui j'ai une meuse gant tud drest ordinal, à drugare dans l'histoire B, oui. Met ar vuene oa ket nese e gwirionne. La Buenze, non, Ya. Waket, Setu. Waket, sans m'ébête. Ne fait le kedin, monda veva, à Grenamzer Non. ruel, Non. met pli jardin en histoire Z. Adam Zonj matre ne Waket ar mare goassant de son histoire qu'elle ne beut. Ah, zelta. Ya. Da la rede. Bah, da la rede, mais studiet, diverben ma d'envetez, studiet meus yechet a vretonet de Grenamzer ruel. Ya. Ah, mais Waket ken fall a ze qu'un verre de ce da square de ce mare de son naontek vet kanvet mare en dispar industriel et gario bras a poenze bezoa de tuberculose calza clinvechou agal et yechet zondu da wa fall kenan Ya. a dam zonj e Grenamzer ruel dre vraz et wa kentor en tam gwellor l'on e oa bezewa boued et pepini Waket calza clinvechou mais eus nemet a c'hwevet kanvet bezobe bossen Et ar Justinian bossen, da ya. poenze bon, ok. Mais da la Poenze, rede e komprener gweler an istor. Ya, setu. C'est os clair. Da stagan e treuzkasez an draze das bugale. Das Ya, bugale, ya, kasaron ar vugale ar mehet, blant a potrig konan a zo pa OSB gannet. Ya. Gar mehet a teu vech an amzer ganin, ya, a plijarde o kalz mont da c'hampou ve l'arret A gato, ve ya. ozet. Ya, ya. Ma trugar e vraz dit Benjamin vid ar bourg menaden a ken ur vechal. Ken o vechal. Setu, bremañ e volos ket ar goz gant telo evit loden ar zonerez. A setume e l'opéret talarmor en un davarn degimerus kenan, café de l'encre, the place to be, e bro kernevodez, hag kavedemeus ar zoner accordéon Tanguy Argal Carré, hag ar ganourez Tiefenkor. Penons mankom? Malarjeu. Madame Trau? Ya. Trop peus bet da zon amant déjà sur war. Ya, tron eus bet da zeni a da gana ne bet bleuve chouzo. Il y a plus vraiment osé d'or bern abadenou, atelierou, bezour bern tut, melardior, daouet dion, don bet également da eva bornéou. En borné ne peus or bladen, c'huermisso, an vet goulou mil stereden, o tao un dawat, me c'huizo ive ur roublat, me an raevo. L'arrêt d'un tomique divisateur, mais clévé dans nos archonors déjà au cana assemblés, vers or bladenal, le gal carré moelle, twelwell, en ini carreta, a gré de peus un tomique ar buzz vers internet o tao nekegir. Ya, neuze e daouvil triwer on oa embornet ar bladense gant ar gitarour erwan moel. Ya. Ton new savet gant neom. Hag evit un ton vals, moi, penaos moi son naouzet me, on oa pedet tifen da gana, just a war ar gant aoense en ini carreta, neuze penaos ar varzonek beskrive gant Angela Duval. Ya. Hag gure oa be laket neuze, oa be gret un tamm clip vidéo diwar ben diwar an tonze. A laket war YouTube hag a oa be gwele de gure gant tout la tut, setu. Ar vech kenta oa deom neuze... Ah, sais-tu lancé dans le dawat benafin? A drugaré d'ar ganaouen? Ya, setu, un tammig drezigouez mosse o klask, setu, sevel ur ganaouen a da roude. On eus betroie da labourad assemblés var ar actrice ar pesroari var entioun gwernik an ar vrobagan. Hag setu, ar zonerez a blije kalz d'an dudie, neuze on eus labouret var ar bladen. Setu, e mosse on eus betroie da gen labourat assemblés var ar actrice al. Sais-tu? Hag ar bladen zon vet goulou mil stereden, mais petra vet kavet var ar bladen man neuze. Tifen. Neuze var ar bladenman e vo kavet kanaouenou, neuze tonioù savet gant Tanguy, hag divar barzonegou naï grosmor. Ya, an vet mat ar vro, hein? Ya, setu, naï grosmor hag a zo an avezet mat er vro barzonegez, medie komedianez, skrivedi deus romanchou pe sur c'hoari. Stourmerezi, hein? Tourmerez ie evel just. Hag a testenou ie skrivet gant Hervé Argal. A perak peus bec'hant just avant la kad kanaouenou barzonegou benafin negrosmor. Pur yez pul yazo vel just, mais ouz pen an dra yazo. Ya, déjà pas meus d'isoloet barzonegou naï grosmor on bet de souezet gant an temou a veze kavet e barz gant ar yez ie komzara divar ben 40 pezan veke kavet kalz Ya. e brezonek a veze ke kavet kalz d'ar poent. Em ban ar sentiment chou e brezonek Sais-tu, nekedez. Setu, nekedez hag neuze on bet banmet gant setu gant an testenou quoi. A neuze e meus sonjet red eve fe dans dud pe d'isolei ar varzon egousset
P ad d'isoleil endro. C'est une on ne se songet aubert kanaouenou. A mad o peus ret, a just a war chila oam neuze kanaouen genta ar bladen goulou milstereden an vet nechamant. Agat kevedevo an dawat tifenkor a tangiar galkare e fin an abaden gant aouen tene deus ar bladenman goulou mil stereden. Komze don eus deus naig rozmor, met ur skrivannier all o peus laket varvel er bladen ie. Tangi. Ya, setu mazad, Hervé Argal. Ya. Betegen a oa kentor skrivannier romanchou. E brezhoneg, hein? E brezhoneg, just ya, hag leorio historel ie, hag aze, on eus goulennet gantan, pe martezen eus kiniget an e-unan meus ket sonjmat. Setu en eus skrivet evit ar vech kenta kan a ouenou e brezhoneg, setu di war ben mechet a zo bet a bouez barz istor breiz, quoi, ma peus ran tifen da displegant, amig iroc'h di war ben an drai. Ya, neuze neus skrivet diwar ben mechet vel neus lavaret tangi, Marion Arfawet, Jeanne Malivel, a livourez. Deus ar seiz breur. Setu. Turroaz Latamizier hag an ini diveza eo mechet douarnenez ar pelus sardine. Matre. Hag tangi neus e te peus laket sonerez var ar skridou a oa beskrivet? Ya, mais meus grisse gure ur pod deus bet ar festounoz, on mekentor setu peus boazetor da skriva da grouit tonioù
d'Azansal. Sais-tu Azé, Benarfin et Québécois diez Azé, Pega, moi Penos Réolen et Bête, Nézé Wabdiop d'Oberapez, moi Juan, Nézé Benarfin et Mesgret Tourniou, Lansus, Lodal Entormic, Melconu sort. Yeah. Sais-tu Hervésier à Penos en testé-nous à Wadirazon, sais-tu et deux en Trao et Mossé, enfin, il y a juste Braison et Guéron, sais-tu Hélène. Comprennent, puis classe comprennent, Gis Machelen en testé-nous, sais-tu Croué Arzoneres d'Aeul. Santé des vébes, mestra et joyeuse Erbladen. Padal zotemoukri, avec chou nechamant nous beklebe zone tormig triste, mais benarfin, dans le Erbladen, azo plijus, ag sorte joyeuse tête. Gafkedit, Tiffen? Ya, sais-tu, pez avait la varie de Rivras gant an dud, et au penos tonniou kentor lawen, sais-tu, pezon noir juan disquezier d'avazonge tonniou kentor lansus à lawen, ya, Yeah. sais-tu. À cause de ce 40, justement, de Ruizo assemblées. De ce gars, il change un dramenag et vide la bourrade à Kona Velse vers Lorraine. Bah, ya, d'avazon, je n'ai qu'un d'un vel, sans mes vêtes, dréré des drabenag à Ginch. D'arcoudé, bah, mais me scavet plus juste la bourrade gantangui. Aguré, moi aussi, fait qu'on la bourre du 10 vel, vers à Lorraine et vaison, mais bah, qu'est d'assemblée, dréré. Nous on ne strouillé d'Oberendra assemblée, d'Azevel Cornawenu à Gazo Déomp. Andrazé zo bet plijus a poesus de À Donari d'Aben, d'Avera planning, puis tezo comédionnes, y est estra d'Avro Avagant, tezo son air est artigène, d'awe Juarig en tout d'art planning. Ja, il veut juste, mais sais-tu, Perag on a borné d'Ar Bladen et Miss Dug, ici on a skelet d'ober un toulat son adego et mestra on dao, pas dans 10-40 et pas d'arguant, puis goudé à dalek un nevez amzer, à gandant et croc d'aveza stank en trao, mais Dreis, puis de dom à ben, d'ober apes a fait les deux mauvais. PD de Pésier, son air yanal, va Rabladen. Et il y a un tout là-dessus, zo PD, il y a Peno Jérôme Keruel, son air Taboulino, Stroladen Diaz, à Square, Jack Titley, son air mandoline, banjo, à guitare, Son air est blues, Kentor. Ja, garo liu bluegrass, blues, d'Arbladen, country, en tavig avechou, un ton azé. Puis zo c'hoaz meche de neus PD dié d'ober Eil Mouechou, Perrine Blenven, Justine Morvan, à Gwen Andréo. Hag evel just ie Julien Stevenin a jikour a c'hanon de kalzik ie war Bernard Actressou. Hag a zo son air est artigène. Hag a zo son air guitare bout et par startigène. Juste à voir, mon vraiment d'azélé de Ouzan Giel, quand startigène, et un relais des Dauville Pévar, chanché de peu, Storgué. Drevraz Erstrola des mers à labour Kempen, nous est clasque en accord. Modèle vu clasqué d'Aubert, enfin trop du Saint-Vel, nous ce aimé de Pépinier à glace digas arpez Pesserel, à Roison joue, nous est mais à Gavant diazès quoi, en accord diazès, à Voadrin, mais goudé vous qu'avez de vous changer de, enfin la variété à Rorio Pégouls, Pessor zon rien à Rorio Assemblée, puis à Boézo, Sort de Marée, vous en faisez Gwen, enfin sais-tu. Vidi babon ton new ve chilawet tut, pe cornérienne, pe zonérienne dawadao, enfin en engun quoi, erfestounoz, pa yom pe d'asquer et campionat d'arzonérienne et gourine, l'air mayom tos bebla, azé chelomen rola calz azonérienne. Yom kel mais monsieur sur la douelle, justement mais ils ont mignonné de brasse, moi spontus quoi, on peut là.
C'est-tu Tanguy, bah oui, Spenugen Vlasso et Belen Rollet en abadense, quand Startigen, Agemud au lidar blamant, Pemblo à Trégon, au Seni accordéon. Bah, ya, puis on le croquet de pas avoir Ace, voilà, c'est-tu Kenteliu, Godfred Guichen et Chris Braze et Rostren, Agabawe, Goudé, on avait juste croqué Startigen, pas avoir maîtriser, voilà, même si je mad, c'est ce collège dit on tous la arrête. Dragon Vla, y est, quand Startigen, mais Ken de Hellara Arstrolat, on raise au Poesus Kenan, vidout. Bah, ils veulent juste, ya, Arstrolat, à Boueskenan, évidemment, puis Kendalchom, d'avon, à Glaze, à Gaziou, Tom Pepler et Braze, à Pelor, Zoken, y est, puis qu'on trop Ingalawar, d'AVAJ, à Zéwam, pas de. Terzi d'une vez et Canada, Penos et Miséré, Bedom d'Avro au Danemark, Arblamant y est. Finlande. Finlande, et Mimis Gouéré, Bern Trau d'Azon, c'est juste Arstrolat à Bouestré, vidon, ya. Tu fais tes opigènes quand Arstrolat Startigen? Ya, juste, Parce qu'elle arrive à la barrière. Non, mais vite dire, ya. Tu fais tes comédiennes et Arstrolat Arvro Bagan. Ah boy, Pegoul, c'est moud Arstrolat. Bah oui, unek vlos vraiment, et on a labourat gant ar vrobagan, nous est comédianne, sag labourat gant ar vugaleye kas ar c'hoariva ar skolioù, pez a blijin kalz. C'est-tu, bah, taou kemen a blija dur, au sevel pesiou c'hoari, rak tresou nevez. Agazeo pezem bonnen nous ur bladen. Kandregan et Brezonek, ar Brezonek a zo ndra poezus et vidor. Ya, kenan. Mais gant ar brezonek, on meus gelet dont ar c'hoariva, c'est-tu ar brezonek que neus chanchet kalz a dra buez, digaset din ur vuez disinvel pen da ben, gant ar vicher, gant mignonnet, enfin mignonnet al, a tout, a neuze, ya poezus kenan. La bourrade des Brezonek zo plus juste, mais Beva et Brezonek zo plus juste, y est. Puis repose ur bugel. On devient milik, bezo juste avoir vals, beskrivet gant Tanguy, évide nori milik, penouz et Beva et Brezonek gant ur bugel vel se pemom ou Beva en ur gurionne en ur gevredigez causer à l'égalek. Bah, ne ket diez ben ar fin, non, ne ket. Ne gavant ket, mais fa fin ni rasé non doare naturel, erger, force penaos et comme on Brezonek à pic, vitant, si tu veux, par skol diwan aimant, fin, mad arjeu, quoi. C'est-tu? Matré. Ak petra erek tresou gant neuze Tiffen Michou Auton. Bah, Michou Auton, ken dechel gant ar vrobagand ober pesiur c'hoari, on eus krouet une an nevez, blazant douar. C'est-tu, hag epad an an, ye evo ken dalret gant l'estran an kou, a gal, neuze rak tresou neveziye da zon, hag ken dechel gant ar zon ereziye, nebet son adegou a vo assemblez, neuze. Matré. A Tanguy, te vo golet gant Startigen, aed ar mis. Aed an an, du gares. Aed an an, ya, nous on ket ar pemzek peugen deziaz vo et Michou Gouéré à Geost, tu vim a Glaze à Gaziou, à gant Tiffen, on ne peut son adegou, y est, pez a zon puis on deux daven da la kat d'un trao. Merci Bras Tanguy à Tiffen, de deux débats Brace. Or, blijadur et tao flapa d'assemblée gagnor. A c'est une prenez d'ar bladennement goulou, milsterenen, mbanet et type pacarprod. A ron et moi, trugarekad, café de l'encre, évident des gamer. A c'est une goulouena. Salut dit Anaël, penons mon compte. Bravo. Mon aramad. Ya. Perak teus laket em gavdin an er café de l'encre neuze. L'air pli just très évident. Ya. Peguer l'air brau très, ar morzo, adrin. Ya, brau kenan. Brau kenan. Tu de sympa très azo la bourrade à moi. Trao mada evad a zrevri, ouais, la rafesson. Batri gare evit ar bedaden. Deus ta gai l'air pli just evit skriva. Mais ne scrivant ket et l'eriou mais eus tud trop drôle. Et ont meus beza et ouais beza ma une. Davinan. Ouais. Kontin un temps que penons a pegoul c'est deux d'ar scripture d'aveza a bouez bars da vue. Ben a taou me scrivet met d'aveza a bouez d'am songe et au lieu des mesures stumadur gant Evelyne Plantier a go de scrouet d'un enten en vet atelier d'écriture partagée. C'est au bête en déclic quoi. En déclic au bête ya. Petra scrives neuze. Évident, mais scrivant qui calme. Scriva à rendre emet traouigou, évite even ar sport, goudarezeo, évite kaut ar boise quoi. Ah ya. Ouais. A pe sur place nous a ar scripture bars da vue. Et ben ma michère et oh, pligé donc très gant laine,
Ja. Tout arbet ar gerioù ma fel dit a zo A blij dit. hag a zo, ouais, poezus trevidon. Ah bah ouais, pel. Neus e liam edeo da vicher gant ar skritur, Ya. evel ma teus laret, Ya. peseurt micher a rez. Et c'est nalant ket là, tant diez da l'ar, l'ar a ran artezanez ar skred hag ar gomz. Peogwir skriv a ran, men Ya. nem velant ket evel ur skrivanierez. Aha. Evidon eo ken skriv, enfin lakad a ran an dud da skriva o kinig stalioù skritur da skouer. Ya. Pe skriva a ran evidon dud. Skriva a ran poltriji, pe resi. Ah ya. Ouais. Testennoù. Testennoù, ouais. Ir a war. Ir a war, ouais. Ya. Ouais, evit divar ben prantajou diez, buez an dud, quoi. Matre, an dud o deus ezomp skriva? Ya. An dud o deus ezomp skriva pe ober ar a vat. Ya, ober ar a vat. Vat Ya, d'an ya, ya. dud, ouais. A penaos e tremen an traoù neuze? Ben, depend da skouer stalioù skritur a zo astrol. Ya. En em gavon tro dro en dol, Ya. a l'ar a ran un dra evit da skouer, evit lakad an dud da skriva, quoi. Da skouer skriva listen de tout an traoù a blij dit. Ya. A eter minutennoù. Peogwir ar pez a blij dit eo skriva gant amzerioù. Rouetia. Ya, ya, Ouais, ya. ouais. Ur padelez. Ur padelez, ouais, bihan tre, quoi. Ya. Mm. Andrazia a la kentormik gwask. Ya, gwask a ne songez kemen, Ya. a neuze an dra o deus ezomp Da zon Hermez. Ya, da zon Hermez a Hermez. A pio eo an dud a teud a eulia prantadou skriva egize atalierou. Ma dreistol meriet, Ah ya. ouais. Kentor, ouais. Meriet a de tout da A bep seurt doad. Seurt doad, a bep seurt, ouais, A bep seurt micherioù. Micherioù, ouais. Bugale ive? Bugale ie a gred meus stalioù war skolioù a plijet tre in bet ar vugale e souezet on bet. Ah ya. A kemen eo a plijet ar vugale. Pugerio men kentor var o skramou. Met a ben Ya. ar fin skriva? Ouais, skriva a kaout l'er evit l'ar piouon d'am sanj, ouais, A zo a da l'ar bouez. Oh. efromou, ouais. Eus e bezeus lod en em gav en dro d'un dol evit skriva epken, setu neuze danve kelaouaden Mathieu Herry. Ur ve charmiz en em gav amman ur stroladik gant beba droussen hag a gaier. Evit c'hoari pa diou eurvez gant gerioù ar brezonek dreskrid. Hag evit lansan abaden e vez aliez ur reolen. Hor foto a zo memezin evit tout an dud hag dorvit da ejina un rabenat, un istor. En ur serlagat et ur zal dave a sioul. Klaskar a pepini e a aouen ar ok tapout krogen e greian. Kaout traoù war ar prime gese ne ket an ad, quand même. Bon, goude et evel mateu, quoi. Ne moa ki gret an draze, ne met pa oan eskolver, so traoù koz, quoi, hag gure, bon, da lakat un tamega ar pen da laborat en dro, a zo madie, quoi. Egalek ne ket diez hag e brezonek eo diesor c'hoazir. Mais de denus kenan vid Montpellor, quoi, vid deski traoual en ar skriva en drabenak. Ur ve chechu e chilaouer ouz ober en pepini. Bet drôle e kavant me meustra ar choaz ou gret gant o map. Petra neus gret ar c'houlenn an tad, anken en ez aoulagat. A poigneo dija, lansa ur bouela denal. Aze o bon e klas kom ober an dra ne ket begre gwech ebet da la skriva astrol a nous on ket d'un deus teknik ebet evit en ober. Setu, me ar pal a zo bon kaout plija ur skriva. Ne ket nag ur gantel vrezonek, nag ur gantel skriva tamm ebet. Digorio strolat danve skrivanir yen plougastel d'an nebagar, pa ve fer sachet gant ar varzoniez, pe kentor gant ar c'hamzou plen. Skriva a vechou a c'hellbeza esor eget komz. Andrazet eus merzet? Ya, andrazet meus merzet, peogwir neket ar memestra kozeal a ema vare prim eget en em lakat
dirag ur folen, o sonjal, hag kemer ar muior amzer. Neuze neket ar memes amzer. Hag evit tud zo e sor. Na zo zur, ya, e sor. Beus hag eo evel un doare therapien evit lod? Ya, evit lod rei ar afichans. Ya. O skriva, pegur, skriva a rez traoù. Ar pez a blij din eo gwelet lor var pen an dud a deus skrivet, quoi, var l'er, pa len an draze. Pegur, e pa de stal skritur, skriva a reon, met len a reon ie ar pez an eus skrivet. Ah, vidran hag an dud a zo are. Ya, setu. A laouenint. Ya, Penaos e tez a ben da gaout un dar empred a fichans ganto pegur neket an adi em zispaka, digeri e galon. Ben seo ar chilaou dam sonj. Chilaou ar an kalz a laboret meus pa raen c'hoariva ie, gant paretito, var ar chilaou. Kalzik, a dam sonj eo un boare da lakat fichans. Peseur stumadur teus evit ober an draze neuze? Gret meus ur stumadur e naonet, krebs. Divar ben lida pe buezi stal skritur. Hag un an level meus laret gant Evelyne Plantier, hag atelier d'écriture partagée. Hag un an ie divar ben karnet kan. Ah! Ya, evit labourat var andraze. Hag an dud a teud ar c'houlenn chikour? Ya, meus ket o paouez en stuma ma on, hag ie ma on o vont d'en stuma var evit lida obidou. Obidou, ya? Obidou, ar zunoton. Mad, neuze evo labourous pen da zon. Sevel a rez raktresou arzel lié dre ar skritur, petra eze hag an piou e rez an draze? Ben, ober ar an draze gant tud hag a go deus eus am chikour an e buez, tud hag a go deus ur buez diez. Ober ar an raktresou neuze skritur, met die skriva ar an o poltret. Ah ya. A var l'er ober a reom lenad en publik, hag an dud o len an draze. Hag labourad a ran aliez gant tudal da la rede un ar zourez, pe tud ar tol son, evit die skinia, pe skinia a ratrez, quoi. Ar skritur neus degaset dit a bepseurt d'ar voudou, a bepseurt raktresou, hag tezo neuze ar zourez ar skrid. Ya, ar zourez ar skrid. Matri. Eba trugarez dit, Anaël. Merci dit. Kener vechal. Kenavo. Adiousu e voet kavet ur ekipe neve gant atachef. Ata begolipus, irio e roan un difi da dangi, labouradem an tan pe ar gaz, a penonsta e raio vet kigin adin an tam kikse, ar spilien bevin. Ata chef penonzi an trao. Mona matre aganez. Matre, gwelet peus digaset meus dit un tam kigmad ar spilien bevin. Ya, na tener. Ya. Un an deus tammou gwella rik bevin. Ya. Me meus aon neket an nima hamata. Ya, gwere tangi, met martiz e gwell ar dibi nebeter agik a kigmad parer. Gwere. Un diferoandi dirio, kigina ebargaz a gebantan. Da la rede kri. Ya. Neket ur guden. Gwell ar rezoken gant kik ken mat. C'hoarivo ne petra ed ar ekipe? Un tartar, klasel, met an ilien a zeuio var l'er, a zo a bouez ar chaos chimichouri. Oh, chimichouri da Argentina. Setu. Mon petra zo e bars. Coriandres, anus, bent, pericil plat, citrons glace, kinien, ar piment crin. Ar piment labous, te walid enes asko. Un tamm suk, pepr, olen, chalotes, hag eoul olives. Tre. Hag evit an tartar kik vel just, kapres, cornichon, hag evit ar rinkla fin, melen ur vi. Setu vid ma chimichour idime eret kregi gant flastra rinien, gant olen, hag sucre. Ur meudad olen? Ur meudad olen, mo setu. Dreist. Daoudei. A bremañ vo laket un a un an delien nou.
Agar pilon a zervich da non pas poacha an delien nous. Ah, un rabat de mon review. Ah, c'est une... Ok. Daou jom fen cris. Ah, vraiment, elle vaut la quête ar pimon. Ar pimon. Sais-tu, tammoubine. Parce que la réserve grune et barse. Tu zotena pugiri un tam crin, mais mes blijdin pas écrin. Sais-tu, ar pimon. Delien nous ar bent. Ar oriandres. Ar sensemon. Et Argentina, veke de laquet de anus bar chimichouri, mais mes blijdin blaz en anus. Ah. De la rédé, ar pezran me et hart. Ok, easy. Easy. Citrons glace. Ok. Chalotes. Laquet vo e bars, vraiment, et vo kemesket gant en eoul. Sais-tu. Oh, ya damzon, j'ai brao. Ok, c'est... Ah, ya. Oh là là. Ok. Ah, vraiment, d'hydrocha arik. Minute. J'ai le keno fin. Sais-tu. Ur cuir d'artar avait d'hydrochet gant ar gontel. Kemesket de vos peptra. Olen pepre. La cabrasse. Ah, vraiment, King Clar en assiette. Tanguy. Ja. Ur vez ruz ve fait terri en brak en brao. Ja, mais gré de vos. Gré de veau. Oh. Chimichurri. Damzon, je vos. Blazit mat. Hag ar pimon er fin, eo. Ur rekipe lipouzal a vo kinigedor ar zizunazeu. À Ronnonois, Trugareka, d'Agris Calonde, skipaille le café de l'encre et vido dégemer à Fesson. A mo peus ront gouzo dir ur divarben ar prantadou skriva avec kiniget gant Anaël a oa gant intuchant e c'hellit kavout an nol ditourou var e lerc'hen Anaël Guillaumard Picafer. Nag Rosemore et oi de skrivet d'ar ganawen, momon de Gila ou Brem. Ah, neus evo kozez 40 moarvat. Evel just Maia. goena, divene de peus, ad kavet e vant daoat tifenkor a Tanguy Ergal carré, gant ar ganawen anvet ur vechroaz, tene deus ar bladen, goulou milstereden. Ken disul, pokout trouz, Ken ken avo. avo. Asten da zon, trus gant a ben serioù, pemañ vara, o c'houlenn a luzenn. Asten da zon, da gutul valreo, pemañ an deiz trer d'an valiger. Da boko a spegoz, tere da perlis, ouskurunet, ma bleo blanc sonné, a da
for